Angene hostela ngakalindzela ngaphambi kokuthi Emaphoyisa aqalise nemsebenzi wabo kulandza impahla lebiwe ngalesikhathi lelive libukane nesibhicongo. Ngemuva kwamaminithi lambalwa, impahla letapiwe itfolakele. Lendvodza lehlala nalabanye kuleligumbi layo ithi ayati ukuthi lempahla ibuyaphi. Kwesinye isikhathi ezinye izinto zazenzekile ukunganeni ebusuku ngoba nokulala ngilale elokishini. Ngilale elokishini ikamelo nanti leli ngaphe ngilenza ishop. Yeah, singafika silibona nalo ngilenza ishop. Wena awuhlali ngakuthatha izinto khona, is that what you're saying? Cha, akuzange sidala. Naso lokuchubeka lomkhankaso kutfolakele impahla lenyenti. Kanzi-ke Emaphoyisa kuluka bophe lomunye ngaphambi kwekuthi agcwalise lemoto. Kutfolakele imali emaphepha lene-inki nemaplastic lanensango. Takhamuti talendzawo tidvungekile ngalomkhankaso. Nje izinto lezi ekhona indlala izosibulala sazodlani ke manje ngoba netolo limele ayindasothenga kuyo ilokho kukhona esisidla kona. Ngemuva kwesikhathi lesidze bakulendzawo tiphatsimandla titsite lomkhankaso ube impumelelo. The objective was to search and recover. The searching did happen, the recovery did happen. The SAPS, I think, would have then achieved the objective for that. And our objective as a military was just to make sure that we cordon the hostel and create a safe environment for the police. We also achieved that objective because there was no incident, there was no scuffle, there was nothing that happened. The police managed to do what they needed to do in a safe environment, and they managed to recover and transport the goods out of the hostel to where they're designated to be offloaded. Kulindzeleke kutsi ibonakale imikhankaso lenjena kuletinye tifundza.